asama sabo yokumunyura nyagosira Teresa Nyaboke oyore mamu mwabo mo seneta we county ya Kisii Omoske Richard Munyonka oyora gwana Fata Dennis igabarai wasangerekana asekirisia Kenya bururu osiobokwe ni kwa yankyo barai ni higo babwato ka egekuro gochia sibali bararete chiburaburu bakorawa no mujumbe okitutu chache South Omoske Anthony Kibagende oli kituliboni asanya na roboturu asenchira yoboikira Neri tukulia kabere gochio mwario we sabali iyo mungina Teresa Nyaboke oyore mamu mwabo omoseneta we county ya Kisii Omoske Richard Mumaima Onyonka Yoba kao kolerwa emisenche nuli tuko liarero asamariganio yokoniwa kwa eli tukulia ankyo umojigo kolekana ase kanisa seyege katoliki ya Nyabururu asabarai ao baikirana bunenchire yemo yokona na magombo na boigo engora yabo Mbunge ya Kitutu chache South Omoske Anthony Kibagende ngara omoyogo yue nabarai bande abubaikirana asokolete ngora ngana kwanira litukulia ankyo abantu korerio morembe na boigo koreto bwanjani kulinde tali sokoleta chiburaburwa. Mama huyu sisi hatuombolezi, sisi tunasherehekea sababu mama huyu ameishi miaka mingi na amelea watoto shupavu wako dunia nzima, wako hapa Kenya. We have the best senator in Kenya out of the 47 elected. Si mnajua senator wetu ni super senator? Tarie maanua yomo ngina Teresia? Na pia kuna watoto wengine wengi ambao wako sehemu zote duniani. Tunashukuru sana. Kitu kingine ningependa kusema, kesho tukiwa na sherehe hile, hatutaki vurugu. Huko tutakuwa na heshima. Kesho tukiwa kule, kuna viongozi wanatoka sehemu zote za Kenya, na sisi lazima tujiandae na tujishughulishe na heshima. Kila mtu anajua mimi Kibagendi niko kwa one term na si support Ruto, lakini hiyo maneno sitasema kesho. Kesho ni kusherekea mambo ya mama. Tadi boigo. Chinga kecho boigo mokonyi bomo governor we county ya Kisii Omoske Elijah Obebo na boigo women we county ya Kisii Doris Donya Aburi. Ni kuomba kwamba hapo kesho tuna mwaka mzima na kuzungumza siasa na kuipiga siasa hii. Kesho ni siku moja ya mama, kuwe na heshima na kuwe na furaha katika hafla ile ya kumlaza baada ya peni. Kwa hiyo kama ni siasa, tukutana wakati mwingine Kibagenda wengine tuipige siasa hiyo. Omorabo inu mutaba bana wa minto siasa bado. Lakini kesho kuwe na amani. Ngesikeyo akina mama. Chiswita timwa ibugo. Mambine swita atitoko bekerare. Mambite ni siasa toko chiwakora ne swita atitoko koraki. Toko bekerare. Ense mono gotogigwa wokoba umungina bwanchete umukia anene bugusegeta chisemi gocha sabana baye nigo mujumbe okitutu chache North Mheshimiwa Japhet Nyakundi nerabo igo amwakire segeto yokoba umungina bwerwete anana semeremo ya Nyasaye eto gwakiro umungina mbi ya mono na igure arengo mo treasury myake menge buna inche eyekoroki umungina na arengo umuntu abantu bayegenete mono igo bunege saku na ende bunaba gitutu tuasiriri omungina bwengincho lakini ense familie ndageteko bakerambi ya mono esengenche okolendo omungina gocha bwekie myakeye nesengincho emwakorete gasiengia yokumulenda esege sakwekeke ndaiteko basaba tulenda abayiboli baito nali naitutura twala matuka mange esese gati ya banasiasa bange abo barwa engora yabo litukulia lero omo senator Richard Mumaima Onyonka neranigereria mbuya mono bonsi bali babere bakubwatesia familia yo asoko bangemiro bilio yesabali yo mweli yo mungino mwabo litukulia mambia nigoboigo arwo kobolia gochia asebalia baratake koleta eburaburu samatanga amamu mwabo tumambia mosabero mungino minto tumoyene namasikani nayo dibitira na gao Mheshimiwa Obebo obatabana Onyonka hakikisha mungino minanyo ale Obebo you are the deputy governor, you should make sure achiwuni chirimo otara na chio ochitira motonto moiche mosocho
Ruiga asekirisia kia Nyabururu kigoto kibunge ya Kitutu Chache South ime kaunti ya Kisii ili anigongoro kwa Dipon Asanya.